I pozdrav ljudi, Johnny ovde i u današnjem klipu pričat ćemo o top 10 činjenica o Demon i Goddess klanu. Ovaj video radio sam zajedno sa Vuletom, tako da posjeti njegov kanal. Prva činjenica. Pre 3000 godina Demon klan je vodio bitku sa Goddess klanom koju je izgubio i od tad je Demon klan zapečaćen. Članovi Goddess klana dostignu život 1000 godina. Druga činjenica. Za razliku od ostalih bića, demoni imaju 7 srca, što ih čini dosta teškim za ubijanje. Pre 3000 godina Goddess klan je non stop ratovao sa Demon klanom. U Demon klanu imamo demone nižeg stepena kao što su na primjer crveni demon i sivi demon, a imamo i elitnu jedinicu zvanu 10 zapovesti koji su najjači članovi Demon klana. Kao što Demon klan ima 10 zapovesti, Goddess klan ima 4 Archangelsa. U animeu najjači prikazani član Demon klana je Meliodas sa power levelom od 142.000. Najviši rang u Goddess klanu je 4 Archangels. Peta činjenica, članovi Demon klana su u mogućnosti da lete, koriste crne plamenove, kradu duše i izvrše Endura transformaciju u kojoj demon žrtvuje 6 od 7 svojih srca i dobija nevjerojatnu moć. Demon koji planira da urodi mora da ima power level preko 50.000. Njihova glavna sposobnost je Ark. Šesta činjenica, vođa Demon klana je Demon King. On je ujedno i otac Meliodasa iz Eldrisa. Kao što Demon klan ima Demon Kinga, Goddess klan ima vladara koja vlada Goddess klanom koja se zove Supreme Deity. Sedma činjenica, u filmu koji nam dolazi 18. augusta moći ćemo da vidimo novu grupu iz Demon klana, a to su 6 crnih vitezova. Elizabeta je ćerka vrhovnog vladara Goddess klana. Osma činjenica, većina članova demonskog klana nalazi se u demonskom kraljevstvu, dok se Demon King nalazi na mestu zvanom čistilišta. Lokacija Goddess klana se nalazi u Celestial Realmu. Demon King, osim što posjeduje moć svih 10 zapovesti, ima i veliki mač koji je nalik onaj na koji je Meliodas koristio pre 3000 godina, samo mnogo veći. Goddess klan čine najviše članova žena, jedino 5 muških likova se nalazi u Goddess klanu. Životni vek demona je oko 1000 godina, naravno Meliodas je izuzetak zbog njegove kletve koju je dobio od svog oca. Moć Goddess klana je ekstremno jaka, bila je u mogućnosti da potisne moć Demon klana. I to je bilo to od ovog videa, a mi se vidimo u sledećem. Pozdrav!